ke na le dijara tse ka ntse ke lemetse ke kana ka le moditse ke nna wa khile ka wa tla njotsa re wena ke a botsa okay ke a botsa a go lwa gagadi ke a botsa lena ke araba di go motse o re lena ke araba di go motse a ke khona o phanda na se ke khona o phanda because wena so accident he ref ke khona ke tsena go phanda a ke tsena go phanda okay mfe ntho tsa ka he a una ntho tsa ha wena you say gagadi ya kwa go ba le mokhoseng cause ke tlo mo raya le ke tsebang ke tlo raya una la attitude bothata ba go go na la attitude una la attitude vele man Vale. Manje ngifuna ukwazi ukuthi imali yami manje mina ngiyophelela kuphi estradini ngokuthi yena ahlale nemali yami mina bengisicelela nje imali yami ngoba ngisanamandla ukuthi ayikho into engikwazi ukuzenzela yona abangani bakhe nanoma bahlangana nami bathi mara wanto ukuhluphekisa kanjani uneimali zakho ngapho uyabona ukuthi ulimele kodwa makakuniko kwakho yena noma ngakufuni khabo babakho ngoba yena uanti wami igcineni mara ngikopa nje amfesele nsaka Molweni manje sibulisela lapho kuninonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce lover singumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulight umshanami. Well guys namhlanje sibhalele my brother lana my brother uthi nje unencaka ucela ukuthi Joseph Escope ingenelele sathi my brother sizofika sizokunceda bhuti wami bhuti ngiyazi ukuthi besike sancokola kancinci mina nawe yabo ngakumisa nje mfethu ngoba ngifuna ukuthi ngoba kunabantu abasibekelele la eshowini yabo ukuthi bengifisa ukuthi nabo beluve lelidaba lakho yabo sibona ukuthi singancedisana kanjani bengicela ukuthi ubhuti ezintroduce ukuthi ubani kwaye ke waye usibhalele la eshowini namhlanje ngegama nguthabiso ne ngiploma la eTladi ukuze nginibhalele uanti angali ngiwayenzile amaphutha bengibhema ama drugs kwenzeka ngishayiswe imoto sahamba sayenza ikhati uke ngabuya ngalibeli ngitshontshe eJardini wangicosha ngapha izinto zami kanti yena ulibele uzihambela phambili ngoba bawushayiswe imoto sure khotman ekugcineni mina uyazi mina ungicoshe isase yi4 room Stukutuku mina njengoba sekangicoshile awu sekayenza ibig house akusamelanga ngingene sekuthiwa sengiphelele egate nokudla unginike egate okay mina sengizingithathwe umngani wami sengihlala kumngani wami bhuti wami yabo manje ngifuna ukwazi ukuthi imali yami manje mina ngiyophelela kuphi estradini ngokuthi yena ahlale nemali yami mina bengisicelela nje imali yami ngoba ngisanamandla ukuthi ayikho into engikwazi ukuzenzela yona kodwa mina ekugcineni ngiyazi ukuthi ngayiwayenza amaphutha ngicela nje angicolele ngicolise kodwa okwami ngiyakucela ucela into zakho awu bhuti wami like at least nanoma kube kumele angithengele inyawo at least like ngoba ngiyapha yami imali yami bhuti wami like iphutha lenzeke kimi manje nami ngiyazi ukuthi kuye ngiwayenzile amaphutha kodwa okwakho hayika so isingisho nabalelamba kumele iziphume nini le date abakuxelela ukuthi sizophuma ngayo lezi mali seyadlula nokudlula meaning yiko la unensolo ukuthi ngabe usho iphumile le mali already bhuti wami njengoba ngilibele ngihlala kumngani wami abangani bakhe nanoma bahlangana nami bathi mara wanto ukuhluphekisa kanjani uneimali zakho ngapho uyabona ukuthi ulimele angali ukuthi asali ukuthi wayenzile amaphutha nama ngani kodwa makakuniko kwakho yena noma ngakufuni khabo babakho ngoba yena uanti wami igcineni mara ngikopa nje amfesele nsaka obvious wena my brother khutman no ngiya understand wena king yami so ithi ngakumisi kakhulu wena ndoda amadoda ne sibe singayela ngakhona kokudla ngithi from la hayi akusukuthi bhuti ngoba ekugcineni ukuze nginibhalele futhi ukuthi akafuni nokuthi ngingene akafuni ungene ngifuna ukwazi nokuthi why ukuthi ngingafuni ukuthi ngingene makaphethe into yami kusho ukuthi kumele ngingene ngisengiyibhokisi lapha uyayibona kahle no hayi uzongena balela namhlanje ngoba sikhona thina uyangithola hayi namhlanje so make sure ukuthi angena Mr Jones let's go my good say let's go Plexina asiyeni my good say yabonga khotman no sizokwenza konke okusemandleni na king yami ukuthi siyilungise le ndaba yabo ngoba ayikho right imali zakho lezi phela mfethu uyabona ukuthi kwenzile konke lokho kwenzile it doesn't mean ukuthi yena kumele ethathe imali zakho igcina ukuthi ngonile bhuti
kodwa nami mayikuthi kumele ngibhatale angimind ukubhatala kodwa nje mangazi ukuthi eyami yona imali kwenzakaleni ngoba sesilanda 6 years phela ngilibele ngilimele kanje ngilibele ngihlala umngani wami abangani bami bayeza kuye bamtshele ukuthi ngiyacolisa akafuni ukucola angali ukuthi amaphutha vele bengibhema ama drugs ukuthi angiphiki lokho kodwa namanje uyabona ukuthi ngishintshile bekathi kumele ngingene ngishintshile nanoma ngishintshile athi ngingafanga njengabangani bami so siyangakuphi wena balela khona la no hayi asingene wena futhi asingene nabalela sithi kuyiva kakuhle le ndaba ngoba understand ukuthi why bezokwenzakala uzongithutha kanjani no hayi namhlanje siyixoxa siyibonisana le ndaba kunabantu abaqashile noqashile uqashile mama kumona kudala libe lakho konje wathi vele wa extend washaya gogo Sithabiso mama Rakhadi or ngeke vule ngoba sivuthi Rakhadi wena ubathanga ayikho nje usikahlola uhlamo mathata okay akazo usikahlola uhlamo wesiphathu ngicela lidi camera Rakhadi uthabile wena Rakhadi Rakhadi ale mtsibo wenzeng akimobakimo akubakhi Rakhadi sekile Rakhadi hawu Rakhadi witse ke tlwele utsuba okay sharp kopa mfe di-card tsaka ke batla go tseba nna ka tšhelete tsaka okay ngicela nimphuphu mama ngicela uphumele ngaphandle mama ke a o hlompha Rakhadi wa ka o Rakhadi wa ka ke a o hlompha iratsentshaka singame emnyango sihloniphe umnyango mama ngicela sime nje ngapha esayidini ngiyaxolisa bengicela size ngapha ma singame emnyango ngiyaxolisa mntomdala bengicela nje sizo okay ngiyaxolisa ma ngiyaxolisa ngicela uze kumina mama ukuyenza ngiyawutibela phela kuyahlanya uthi kuyahlanya Rakhadi wa ngicela ungene esiphakathini senu ngoba ngathi nizogcina senisilwa la mara anti asanga ngokulwa la maka watsiba yena watsiba why unketsa lihlanya okay ngicela uthuke estupini ngixolisa yebo ukwenza lihlanya ngani ngicela umamele wawutswa ufeditse thapha yaka ifedile like everything kontlung ho fedile o tswitse ene go jwetse ebhloko ke bana butwaka me wa ke ba le bane ba ditawela a itsamela ke mo hodisitse abutata hai o hlokofetsa le monyane ke mo hodisitse nna ke mo fa yonke into wa gotla yena hape o tswetsa nna no mama okay ngiyakubona lokho ubutswa Rakhadi akiani ke di entse di mistake ho wena ke tlile ka boikokobetso ke tlo ikokobetsa ho wena mara Rakhadi wa ka ke na le dijara tse ka ntse ke lemetse ke kana ka le moditse ke nna Rakhadi o le moditse ke tsotsaye mara akiri uke wa palisi rafa ke mo jweditse ka ga di lawyer santsa di le busy yena o busy le nna ka moraba ka ke sebetsa ko ref nna or ke lawyer o sebenzi kwa rafu vele mara ke mo jweditse abane le questions Rakhadi khati yaka Rakhadi wena o itse ngiketse khati Rakhadi ke batla ntwa wena katamela umpatha ntwa ene ke tla o fa yona ska nkatamela lingaphani izinto ngiyacela abantu abadala izinto nje ningaziphani Rakhadi maki nna ke a o hlompa wankwatisa ke go wena everything ngwana o itse monna tlamile ke change boitshwaro baka le ntho itse ke ditsubang still ke eng ntho hore di lawyer santsane ba etsa ke ko wena kopa o mfe khati yaka ya chele o fila nenye nna Rakhadi o ntebetse mo santsaneleng Rakhadi o ntebetse mo Rakhadi mamela this is a family house ke ntate wa ka ke re mara a ke hane mara ke holetsemo mara ke lemetsemo Rakhadi diposo tsa ka ke di hane tamela o nkemisetsa ntho tse ke sa kgone go thiba okay Rakhadi o agile mamela o tlo ke a lwana Rakhadi ke go agile ka eng o agile ka eng batla jwetsa re wena ke a botsa okay ke a botsa like a go lwana Rakhadi ke a botsa lena ke araba di go motse o di rekile ka eng
baba a ke khona uphanda na se ke khona uphanda because wena so accident ref ke khona ke tsena ngophanda a ke tsena uphanda okay umuntu omdala ngiyakazi niyaphanda ngendlela ezingafani mhlawumbe yabo umuntu omdala yena uphande ngendlela obvious matogo re di yetse di washing ke sebetsa so yena wa yes alright rakgadi wa so yena o fitla mo thola mone ke mo buila self okay mfe ntho tsa ka he a una ntho tsa ha wena o use rakgadi ira ekwa askatamela konna rakgadi ko ba le mokhoseng cause ke tlo mo raya le ke tsebang ke tlo raya una la attitude bothata ba go na la attitude una la attitude vele man tamele ke tseng au ka bana wena kutsho o bolaile ntato wa ka wena o bolaile ntato wa ka wena khulumi kanjani o bolaile ntato mama rakgadi o nlaile gore thuso koloi wena ke tseng ga ne nka be ke sa tla le batho wena o tlo etsang wena ke ntho tse di buang mo strateng a ke wena ya mpe kete yaka vale sisimo wena ngiyazi lento vale ngicela uthathe ubala umuse ngale ubale yabo ngicela jam ungakwati ngicela uye ngale ngicela hambani Uba, Mr. Joyce, please, take this. Mama, let me talk to you, Mama. Please, take my brother aside. Take my brother. Mama, please. Mama, ithi ngikhulume naka kuhle. Mama, woza ngapha, sikhulume kahle. Excuse. Ngicela nihambise my brother ngale ngizokwazi ukukhuluma. Okay, Mama, nginembuzo for wena mina. Ngicela unginikeze lamaphepha lawo eloya le abonisayo ukuthi imali azikaphumi. Hey, dikoloyeng. Arisofika khona. Okay, ngicela ukumfonela ke nginikeze ama number ngizomfonela. Ngihla ufa. Manje umuntu omdala ngithi ngifuna ungiprove ukuthi wena le imali aziphumanga. iPhone yakhe isinyile. Isinyile. Sibe mkaye hla ufa. Mama kwenzeke. Wakhona ha. Okay ngizokusoyifixa ithathe siphumeni sambeni soyifixa. Ma ikhona ngithi siphumelene sifuna lento esiyifunayo mama i-family matter thina sidila nama-family matters ke muntu omdala mama xa kuzwetsa okay abuthi iriki beclean vele uclean uthi unsintse ngicela ungangibaleli musebenzi okay koyena anteboga ka plate amakaka okay sharp ngiyakuva ntse ke ipatala yona itenye 70,000 mara kusele mali leya mara utla kusele malini yima uthi kusele malini tsama yanzo usethi 70,000 bekuphume malini sense ngitshela yakhe bekuphume malini ngitshela yakhe yakho kanjani woshayisa imoto usintse nthotsaka ngani usintse nthotsaka na utswa mtho so bekuyimali imalini beyiphumile yo ke 1.2 asichelete ngata 1 million eya sokusele 70,000 nomuntu omdala kumele uyibhatale muslemali makayithona ulike transfer le loan asona yebo tsaya otherwise isamba nawe uyoyichaza okay ngicela uyoyichaza lento ecourt yonke wafoyinyi ukuthi wenzeni ngitochaza phile ele ya horo yena usintse ntotsaka sizochaza yonke into ecourt mama ngicela Mr. Jones samba nawe mara utsaka nna ke bua Mr. Jones please close that door we are taking this lady no maka sketsa ngjwalo sketsa ngjwalo okay yeah now we can get the cat inside can you please talk those cats everything liwena we are taking you please we are taking you hantle or ubujwang bobubi lobo ufuna ukubaza uzithi uthathe yonke into lapho Mr. Jones guys nebona wait buka umtito abantu usekwate kanjani and uyazi ukuthi ulwela into engeyakhe into ebhilenga kuyena umama seka confess nje egcineni because bengibona mina ukuthi kunento wrong seka khane confess egcineni ukuthi kusele 70,000 and uthi bekungena imali encinci 1.2 million imali encinci 1.2 million and seka ispende yonke kwashiyeka i70,000 from imali eninzi kanje. That's not fair guys.
ayikho fair leyo nto. So into esoyenza njengamanje umama sithi akathathe wonke lamakhadi nawo wonke ama-proof of imali ama-transaction owenzile sihamba naye le ecourt uyofika echaze yonke into ephambili. Mangabe unenkinga nawe mbukeli ungalibali uthi please ngicela ethathe yonke into Mr Jones, please she must take everything there. Nangabe unenkinga nawe mbukeli ungalibali uthi usibhalele jozibiescope.co.za. Ungalibali nokuthi usifollow ushare inkundleni zethu zokuxhumana, sikhona ku TikTok, sikhona ku Facebook, we are Jozi Biescope everywhere. Ungalibali ukuthi guys ni subscribe and share nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu abadinga uncedo besifike la sizobanceda ku Jozi Biescope. Please Mr Jones asambeni ningamshilo, ungamshiyi umama, mthathe njengenkani if it means so. Guys ngizobuya ndinixelele ukuthi what's gonna happen, but umama yena kumele eyibhatale yonke le mali. I'll give you a follow up and I'll see you on the next episode. Toto asambeni Mr Jones, please. She must asimshi. How